Gien champagne na hair an fefe dó Kilcoo an dún scris an bha le Ceannais Peile. An Aireagal is créomh eile bhuachant agus dulchan can éigna dhéanamh a gréamh na haireann. Nún Aireagal sin téannar amháin ó Chiaráin gúil créomh eile agus chuann Seamus mac Fearn Buaicphointí Errigal Ciarán a bhuachant an chiaadóir ó Ghabhad sa dó. Bhí Brian Tyres agus David McCaig an ardfacha den chaidbhlann Saimúil seo le Ceannais Peile. Machan sa, na Johnsons gone out. Trúracha, Tálan na Brannigans a tasnú trán hóna. Cosantóir le Cluiche ag Errigal Ciarán-1-8 láthir agus Niall Kelly Town. Mar sin féine Aireagal Kilcoo ach Eugene Brannigan. Chuig féidir stad an gól agus anna kick ar fad agus tá sé sin buailte craindíach dún na cóilé ort scór. Kelly, ceann deasisteach sa spás. Coimer Danny agus tá deisiil Ceannais ag Rory Canavan. Shot attacking into hard Dara, which of the fighter Chool and sa agus tá sé tuc an nuas an lír. Oid fós out agus Joe goes ag an Goile Howl. Cool to Errigal Ciarán. Cadé mar tús de Errigal Ciarán agus rísna Haraka Canavan in Lauren Enig agus ná Yarna Dara a híntaach ag an Jeru. Got cummers gig an Yarnu Calishare, Huishe con Talav and Shin an Fisha Viega con Joe Guza Eoghain agus lena lábha creicne sé agus snastas na cúil. Sé catad an sé cúicín nach leihí nuair is scoráil dar cúil go darnach agus tá ceann 4-8 fecht an son again Verlar Parke. Darrell Brannigan. Siogri Devlin. Micheál Rooney fuaircha chúil a gcuine na batha ach tá Ceannais Peile chá maithán Buaicphointí an achar tuchas ag na mar sin. Stunning gribh Sheeran Johnson the cap go méid gan nach Darrell Brannigan ruúthar an san nach tá ruúthar déanta ar a déobh amháis agus cosíocht an iasansa Rooney. Úpar heb na live edition cabhar sé an spás Trinnis Nútála. Darrell Brannigan, bheann sé McCartan go hálaigh agus tá sé gafallaistigh do hanis. Tá go heb na live edition Marion Rooney dír a bhriime sin. Scór na teachtáin in le chúil. Open bhuara dhéanamh an son ag Aaron Morgan a cosint. Eoghain son go deas agus tá Canavan i rícha tríthe tá féinte fachtaige Dara Canavan áir misnig an sonda. Gan dát agus tháinig go mór Dara Canavan ag mar a réman sin tá sé chógasta tá cosíoch iontaach aige agus ag an Jeru bhí an crinneas aige. Beg scór na tastáil chun in cornsa a bhuachtaint. Sní deasa dhéanamh an son ag Rory Canavan ar an imirt. An féil fachta ar naise go hénig ar éiste agus tá sa go hálaigh isteachchan sa Dara Canavan na cúis céimeann na beaga síorn sa bheith seo Ciarán cuin haraing eile an Chluiseachtas fearsach lethe. Chun cín gurí Devlin inis tána pasnáis lína chéile go deas seo chuin Anthony Morgan cé chudig an dlímálaigh ar an Chluiseacht sa má tá le héad a déanamh siar a ríist go dtí Eugene Brannigan tá McAvoy a teachta níos ón déobh seach an barc. Brate agus lenta ag Rory Canavan. Eugene Brannigan an ceathrú bouta sa Chluiseacht aige chéine níochta aige sa Chluiseacht son agus a géimsiúna splice. Leach é nús nú cafa go hálaigh ige Oran Robinson is mar sin. Péireach ar seoadach son bheith Darrell Brannigan atá ann agus bhíon réiteoir in acileotha Barry Cassidy an chumá céanna. Agus tá Darrell Brannigan a lorug tuiscina agus trócaíonn sa. Tá cuma cheontaach ar a bhrian. Dardaigh sé Ilan agus I litir an dlí is ceart a dearagaí sin. Sé díreach agus bhí na heifiigh ann réiteoir agus Marlíne agus tá bat agus bóthir fachta ag Darrell Brannigan. Ben McDonald. Micheál Rooney a chur brú ar siúd. Hart, Bra Soccer.
Come up began trecht vi har Rooney camera agus Peter Hart shin pulle diabel putte Kilcoo. Yeah, Cluiche a dog Canara Kilcoo Shas Canara Errigal Ciarán Suas leis an gic sin agus tá sin feici a tharna bliantó Peter Hart nuair a bhíonn an scóraigh teastáil ní líon mass an winning ag an bhar sin. Ryan Johnston rís tá na cosige Aidan McCrory at Gilore Aireagal an uint trust go Eugene Brannigan a feheb le takeíocht beidir go mechar hain túd fé Célam Doherty ach úsáid stoilm níos a fuide chun tosa gan isise ga Kilcoo siúgadí Devlin á me ga Mark Eoghain tá sé sin gan locht mar scór. Ar Jausel Paul Devlin gan bacans leis an brú a bhí an kick sin just có crínas a bhí sé agus bhí an scór sin ag teastáil ó Kilcoo tar éis an fearr a chaúint. McGinley-ish. Machansa Eoghain, Peter Hart. Stach a réist agus a iirecht an sa agus iirecht dun sco ag Peter Og McCartan na fór na Coran. Scored Locho Peter Og McCartan ag teacht le Lewis agus Ian Asma Vishniger just tíbhtí den lína dahad slat agus le Cluiche na bóige. A dul siar agus se chun an lán chualaí le McAvoy. Bhí sé chuoine bhéir siar an sagí Anthony Morgan fear go bhfuil go leor scór na fachtagus sa bheachtas go dtí seo agus ceann an na hácht a chailinn son. Agus Tommy Canavan waistin íl éon bhíler go chaingin is le Kilcoo brú ar seo ní héana le Tommy Canavan brú Tommy ar chóscór. Aráile Niall an Trahar bug amachchatón an taobh líne. Curt nó Bob Bourton son aige tá sé stigaríist pasáltach aige Paul Devlin caiig an chosint a bheith glán Eugene Brannigan tá Eugene Brannigan a bhfuil níl trust an choil ar fóréil. Wow, sin bin jeis ionach a Eugene Brannigan croigh sé féin leis an bhuiineh atá aige agus leis an luas atá aige agus just ag an second Gerald just ar a costlé a ríist an ceannas lige atá aige just thu sé ar fóréil. Well, ní flárnú tá sé tréachta ag a bainte seo. Shelley bute mar se get Peter Hart nes ní an chosint sacrathe mar bhhaile Kilcoo a bheith Peter Og McCartan aga ge lécha iad of the heinig tá Countson stúrtha go crain ag Peter Og McCartan Errigal Ciarán chatasig. Cadé mar scór, cadé mar léic Peter Og McCartan bhí sé ar jaus ó hús go Ciarán agus an críoch bhí sé soccer agus chuir sé Errigal Ciarán chun cín agus mé ag dúdú dro an nóid dearnach an seo. Nis Cléin Berenson a Célam Doherty an réitóir tá sé chun carta a Spórt an sa carta a Spórt aige stoilm go bhéh fédó Mark Kavanagh nó Padraig McGarry stoilm atá ann ach a méid deisiúáine le Eugene Brannigan an pass míochraoin agus sciar na caide buinteige Aireagal Ciaráin kick sé ar an nuas ar sin ní hall Rooney a crumach chun talón is stoilm go bhfuil Jededianta agus go bhfuil McGinley ar tí an gascíanamh. Se agus an Eoghain Gearnach Brian Errigal Ciarán championí chuige óla fion a cehar. Den tríú báta is stair an chomain Aireagal Ciaráin ó bhaile í ghála treis an chréibh sa a bhuachtaint an tain chlab riamh as Tyrone bhfuil an gascas an diantachá. Agus ar dófar an Cornson le floscanis fé count second. Aireagal Ciaráin curry ola bout a bhain eile. All the miles I've left behind me. We were acutely aware today of the need to try and cut that lightning Kilcoo counter-attack and their ability to get goals. Clay Canishola tossed the hits up. It was a day for us forwards to thank the defenders for the work that they did. How many times have I been guided? It was a tough battle, first half even, it was a cagey affair and
which of the fighter Cholan sa agus tá sé tuc an nuas an lír oid fósa agus Joe goes ag an Goyle Howl. What better man than Big Joe at the back post to knock it in. Agus tá bat agus bóthir fachta ag Darryl Brannigan. I suppose we got a bit of luck with Santon off maybe, and like Kilcoo still stretches the whole way. You wouldn't have known that we had an extra man. Tá sé sin gan locht mar score. Bottom line, whenever a game is coming down the stretch, it's up to the boys on the pitch, and at that stage the tactics and preparation, everything is out the window. It's about the boys on the pitch showing that wee bit of quality. Peter McCartan aga Gaelic of the Heinig. Todd Johnson Stuart the train again. Peter McCartan. I just got the ball in my hands and it just goes, I'm going for this here, and I just caught the right part of my foot and just went straight over the bar. When you're a young child, hey, you grow up and you dream of moments like that there, and the fact that I had the courage to do it there at the end, it means everything to me there. Like. Den tríú báta is stair an chumin Errigal Chiaráin teis an swaibh sa a bhuachtain. At this stage, with a Tyrone Championship under her belt, which are very, very hard won, and an Ulster Club now under her belt, I think it's the team deserves their credit today. Means everything, hey, means the world. Dreamed of this since I was a young child, hey. Growing up playing football in Errigal here has been a huge part of my life, hey. Like the moon on the ocean, but you come and go just like the tide.